Talo fatu telefono radio Samoa le nei tai au alo maia o talo le tofi. Wa saule fa ai unga o lo o mawhaiona to e whau le tele o whale o Hawke's Bay na whaalangaina e lea whao Gabriel. Silia ma le tolo se lau 5 whale o lea ua to e suia sone, mai le vaenga lua po le category 2 i le numera tasi. Mai le council o Hawke's Bay o se fa ai unga o whaia o na ele lei ma malo losi o ngā paipa lea o le a whau. O ngā paipa nei e mawhaiona tau fia le malo losi o tā whenga ma e whapetusa ma le 7 kilomita. Le umi ma o se polo keti foi e mo o mia i se tupe mai le malo e whawai. Ai i a inga wa lewa na whaatali o se tala fia lea mo i latou a wale a nga i luma e se mai Hawke's Bay o Aukilani o lo o whaatali lava. Ua palota le council a le tū malo wairarapa i saute e CE rates ma i whaatusa tusanga o le si itanga tele leo rates i totonu New Zealand. Se fulu iwa tesi valu pasene le ua palota i le council e CE iai ma olona winga o le si itanga e silia ma le 50 pasene ua whaamawina i totonu o le tolu tausanga mo le tū malo. O se palota o whaiai o ne whaapea e le tele se tupete o le council ma i whaatala noanga na whesilinge le community na whaalia e le ono se fulu pasene ua tatau na whaaleleia a wala. E le o councillors uma na i oe le si itanga. Mai le to atolu na le ai, ua maua lunga tele lea mo tangata. O le lata i le 20% si itanga wa palota, o le si itanga tele leo rates wa whaamawina i tutonu o le atunuu. I le nei tausanga ma o le tū malo lava fo i le itasi na si i le 20% ana rates i le lua whelua tasi. O le pusi le ana mafua ona pepe masini ma motu sia le elitisi ana po i le tele o vaengo Napier. Tusa ma le 25 afe whale o ainga na motu sia le elitisi ana po, mo le lata i le awha i tūla o na ua whaale tonu masini. I le nofuanga au tui Redcliffe o lo o Sawai. Whaamauninga me le Transpower tusa matala le awhai ngā luenga nao i ai ina ua pā whaafua sei masini e mau atu o le pusi le ana fiso o tai mau waia malo losi. Ua toe tālu sanga whale o loanga i le Council of Wellington. E whaamulemole e awane i avea se tasi o mga ala i lona taulanga ma awala e mō na o tangata Sava Valley e whaatangai. O le soe palo taile Council of Wellington e mō lana whaai ungai whaasa o maita avale whewai se i vanga nā pasi mai le awala le i le vau le palimene ma le Courtney Place. O le fuafuanga le nei o le Let's Get Wellington Moving o le atalia ina o tangata Sava Valley e whao ngā ina le awala whaapei ma whewa i ngā pasi. Mai le to atelo pisinisi o se whaanoa ngā tele mo i lātou. Ona o le tūlinga tā ai e pā anga o lātou pisinisi mō whaataunga. O se mata upu e maulawa fo i e langolangoina, maue e le o fia i ai. Matala whaai u, o le aso to ona i neo le a mata aloa i ai le sā, e le toi whaatanga i nai ona whaapipi ni stickers e le ma whai ona pala po o non-compostable i lunga o fuala au aina, ma fuala au whaisua. O se swinga e le o whai ngōwhia i le to atelo pisinisi e tusa matala le staff, ona o lea lava fo i e fiu e tausa ili po o alai tu ainga stickers e whai ngōwhia i tangata ona sila fia i tu ainga o loa ese. Ai i pisinisi te tele, ele o te le se a whaina tele o le swinga ia i lato, ona o lea lava wa lewa ona o lato whaia i o loa o lo whaatau i natu i atunu i whafo. A o whai mai ia amata whaasama i le asa to nai, o whai mai nisi o pisinisi o le awa ai a pia stickers nei mō sina taimi, mai yuta ma oka wa uma ona whai. O le whaasau stickers, o le isi lea swinga wha o popo i le sā le malo lea ua leo toi whaatanga i nei pepa i ila o straws wha apea sipuni matui plastics. Tala na o le nei tai au, manuia le aso.